اللي تشوبا كابرا هو حاجه عامله زي بقى السلعوه. هو ده بقى اسمه لوحده يخوفك. المخلوق ده والناس القرويين يعني كان بيقولوا ان هو بيهاجم المواشي ويمص دمهم زي المصاصين الدماء كده. A chupacabra, or goat sucker. Twice the size of a large dog, it was a furless animal that walked on its hind legs yet ran on all fours. وبعدها بقت اشهر اسطوره حديثه اللي موجوده في المكسيك وجزء من امريكا اللاتينيه. يعني بالرغم ان هم ما عندهمش دليل علمي لوجوده، يعني هم ما زالوا مقتنعين بيه. Every leap year, or every 4 years, it would come to the farm for a sacrifice of 30 goats. If it didn't get what it wanted, then it would make the farmers pay. وممكن يكون الموضوع ابسط من كده، يعني ممكن يكون خيالات من عندهم، زي ما انا قلت لكم كده السلعوه. يعني السلعوه ده ايه؟ السلعوه ده ديب، فممكن بيقولوا مثلا ان ده عم ده سحر، ده مش عارفه ايه ده ايه. وده ملخص يعتبر تشوف كابرا، يعني ده يعتبر مصاص دماء، يعني حجمه صغير شويه. الفيديو كان في القناه.